Hai. Oh, imodoka kuyicaye ko. Ariko nando umuhungu we. Ari cyane rero. Rata kwinjira ngaho. N'indege mu kayaga yahaze. Uyu mwanga himwe. Sete. Kaca wisaba mubwiye ngo mujyane ifoto. Umukuru w'ingabo arinjiye mu kigo Ijya rimwe oya mvuga irinjira ishishwe ingoma 60 atsinze kuvugiza rimwe Mwana muto cyane azoba ashitse kibuga indani urabona n'abenshi bakuru bariko barabigana benshi bakuru bakora ko uza kuronka isanamu ya mbere yiwe kumisi yose nk'uko rero ibikoresho babona hanze byose cyangwa baza kubibona kandi hamwe kiri kuyaca rwose abantu rero ngoma 64 isanirane mubyeyi wacu arashitse
kijya ni drone amazina imbere uzabifata amashusho nyine y'ibiko biraba imbere cy'ibanza cy'iteka yateguriwe akaba avuye kwenzura ibitabo amasigo bitabo imbere yacu amasigo yasigaye cyane mwizamura kumizamo amasigo afite igenda avuye kwenzura ingabo kuri uno munsi udasanzwe aho twibuka ikintu bidasanzwe mu gihugu cyacu Bujumbura Independence Utahiri n'urugo rw'abagira Bujumbura Independence murabona ko icyubahiro mugenzi wacu arashize akaramutsa abakinnyi bari imbere ku munyamabanga ubutegetsi intwara z'imitswa n'amateka inama z'amateka abashinzwe urongoye igisirikare urongoye igipolisi yubahiriza izo nshingano none rero icyubahiro mu nkundire mu dukundire twese bino birori birahimbaye cyane twore kugerageza imana tuyishyire amaboko y'imana rero dusabe Reverend Pasteur Hakizimana Patrice ashike ngaha abishyire amaboko y'imana